signs on every hand, a shouting victory. The song of sweetest praise came back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friends like you. If heaven is not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Thank you very much, young people. You did well here. All right. Thank you very much, everyone, for turning up to our last session of the weekend plan that will be presented by our speaker. It's been a good weekend for all of us. We hope you've enjoyed coming away from home and being here at Mount Cotton to enjoy the scenery and also enjoy each other's company and fellowship. What a beautiful time we had together. A lot of families that came yesterday, and we thank God that we can be here again for our session 5, which is the last session in our program that will be presented by our guest speaker all the way from Catherine. Kita bagi kita untuk lot and oti on the session and singalevo di kuwa babi binaka ni suliti na kalon bulo binaka ranya na baita katalitiko and bibakani na kakana bakal and singalevo di kuwa. All things have will come to have a start and have an end. Sabanga na nakakirangay. Dahil dapat mayan sing lotileo. It's been 2-3 days we have been here, and now we are almost finishing our camp. By tomorrow we will be heading down to our picnic, and that's where we will say goodbye to one another. But right now we have the blessings of sharing again from God's word. So we would like to welcome you all. Thank you, girls, for singing. And next time will be the boys, if you don't wake up early. We have another morning devotion tomorrow before we head to the beach. But we welcome the Spirit too amongst our mates. We pray that God will talk to your heart and convict our hearts through the message that will be shared by Dunlotu with us. Just before we give time to him, let's bow down to have a word of prayer. Gracious and merciful Father in heaven, what a beautiful day you have blessed us with. And thank you, Lord, for the gift of life, the strength to carry on in another day. Thank you so much, Lord, for our young people who are here. We thank you, Lord, for their lives. And we hope and pray that the message that we will share will convict our hearts together so that we can be more faithful to you in our relationship and our walk with you, especially your calling in our lives to take your gospel. We also thank you for those that are listening online, and those that might listen later to this program. We pray, Lord, that you bless their heart too as they listen to the message that will be shared. Again, Lord, we are sinners. We again ask for the forgiveness of our sins. We pray for all of these things in Jesus' name. Amen. Amen. Nabalib Sarandur.
I'd like to thank our church elder for welcoming us again this morning. This is our last message, or our last session, and we hope that the Holy Spirit will help us with the lessons that we have learned and the one that we will be sharing this morning. The title of our discussion this morning, sa kutunguri on the screen, the fearful and careless shaken out. They will be shaken out. Remember our theme, I will go. And we have shared the secret of the secret that will enable us to go, and that is the outpouring of the later rain na koko nialo tambu mebu kikenda and anon day lako kaya veka divitiu kina nakalo and anon dambula. And because of our humanity, we seem to be often easily discouraged. So nangaw nandayalo laylay bakaraw-rawa. Mebakan ibalabal nga ni tamata. There are many causes of discouragement. One of them is when we only have a very small group with the same purpose in life. Hindi kumukumulelay ito nga against a big group. Go na kain da ko tumibikenda na yalolaylay. Let's go to our first verse. In Judges chapter 7 verses 1 to 6. Then Jerubbaal, who is Gideon, and all the people that were with him rose up early and pitched beside the well of Harod, so that the host of the Midianites were on the north side of them, by the hill of Moreh in the valley. And the Lord said to Gideon, the people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands. Imagine that. Too many for me to give their enemies in their hand. Lest Israel vaunt themselves against me, saying, mine own hand hath saved me. The Israelites that it is us because of our numbers, because of our war knowledge and things like that saved them. Now therefore go to proclaim in the ears of the people, saying, whosoever is fearful and afraid. What is that again, young people? Whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead. And there returned of the people 22,000, and there remained 10,000. Si ve mama ve irna tamatay valu ralak tingo saralakor lay sorko so ni sember mandanga ni tekebu na valu. And you see that? Numati ko na yulutangan inon the lesson ni sena yoti inon na session go, the fearful will be shaken out. Let's continue. And the Lord said unto Gideon, the people are yet too many. 22,000 gone already. 10,000 left. And God said, still too many, Gideon. And the Lord said to Gideon, the people are yet too many. Bring them down unto the water, and I will try them for thee there. And it will be that of whom I say unto thee, thee shall go with thee, and the same shall go with thee. And of whosoever I say unto thee, thee shall not go with thee, the same shall not go. Get them down for another test. You only take the people that I will tell you to take with you. Leave the remainder behind. Leave them behind. So he brought down the people unto the water. Now it's 10,000, remember? And the Lord said unto Gideon, everyone that leapeth on the water, of the water with his tongue, as a dog leapeth, him shalt thou set by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knees to drink, and the number of them that leapeth, putting their hand to their mouth, there were 300 men. But all the rest of the people bowed down upon their knees
to drink water. So that was the test. Oirera, they drink like the dogs drink. They use their tongue and drink the water. Or those who will kneel and drink. How many did, what was the difference between the two groups? One was 300 and the rest was 9,700. Verse 12, and the Midianites and the Amalekites and all the children of the east along the valley, like grasshoppers for multitudes, and camels were without number as the sand by the seaside for multitude. So in the last 6 verses that we read, God does not need numbers to accomplish his work. For us, I will say that again. God does not need numbers to accomplish his work. In Gideon's day, there was an army of 32,000. 22,000 left for home in the first test. Only 10,000 remaining. That can be, then what can he do with it? What can he do with the 10,000 people? Now they went down to another task. And the number went down further. And the Lord said unto Gideon, by the 300 men that left will I save you and deliver the Midianites into thine hand, and let all the other people go, every man unto his places. An army without number that we've read in verse 12, as the sand by the sea, by the seaside, I'll take that. And the Midianites and the Amalekites and all the children of the east lay along in the valley like grasshoppers for multitude. And their camels were without number as the sand by the seaside for multitude. This army, the army without number, cannot be numbered, versus how many? Versus 300. Oh, these are it. Sorry about this. Verses 300. The great victory that day was wrought through by a small company of Israelites, only 300, because God was with them. With lamps and pitchers and trumpets, they shattered the mighty strength of the Midianite army. Only 300 versus the multitude. We will soon be facing our final war of deliverance. Is there any parallel with Gideon's experience? And I would like to remind us this morning, God cannot use cowards. God cannot use people who give in quickly, quitters, people who quit easily. He cannot use careless. He cannot use unconcerned people. In this one crucial battle before us, God requires bold, courageous followers. Engandremo ko na tamata kaukawa, na tamata ganga, na tamata hindi. Yan na muna, ito may vital no tiukina, and a vida na session saoti, erangandremo na kaukawa may buwan na kalu, na kaukawa ni alo tambu, na kaukawa ni uda tau manda, na kaukawa ni uda tau muri, metaraira meraw kinabay kenda, meraw kinabay ira, merana tu, merana valu, ene valu ko sa tungo e matanda. Meraw weekend, na mentanangay lako, and I will go. We are outnumbered here in Brisbane. If you don't know to the computer to go to Brisbane, any idea tal sungulot? Seventh-day Adventist. Kevin? Not even 1,000. I don't think so. Eh? Maybe not even 1,000.
Ya bito na lewe ni ponu arti kong koi Brisbane koi angan revi. Menta bakalu tu takira. What's the total population of Brisbane? Vida. 2.5 million. Say, if that is real, say 2.5 million versus 1,000. And not even 1,000 Adventists. Can you imagine that? Na kasar nga situation sarang ay face ta katiko kityo ni bat kena na matay valu kaira na Midianites. That is what we are facing here in Brisbane and all over the world, everywhere we are facing. We are always outnumbered. That is why we need the power of God. We need the later rain. What do you think, young people? Yes, we need it. So we have to work for it. We have to ask God to give us that power to enable us to do the task that we are asked, that we are required to do. So and it's not too late to start now. It's always there. The Holy Spirit is always there. It has been promised. All we got to do, on our knees and ask the Lord. Live the life that you have to live in order to receive this power that has been promised to us. God requires bold and courageous followers. People who will deal with sin in the spirit of Elijah and John the Baptist. I had said that many times in my previous presentations. People who will give the loud cry under the later rain and they will not fear anything. They will lay bare the sins of Babylon. Now, they will preach the straight testimony to the slumbering Laodicean church. They will give the trumpet a certain sound that will be able to be understood by everyone. So I ask a question. Can careless ones be part of the sealed saints in the days of the battle? No. Our enemy are not the Midianites. Our enemy is the world. In James chapter 4, verse 4. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Ya ito na itugtugong bimbi. O they ang raubewa kanitiko pati kay burabura, sen raubewa kanitiko pati kay nakalo. Baleta kay makanda bewa kanitiko pati kay burabura, darbo kan ngone lewa, kikenda de maro tikan mata kanikuwa, ena sengan rawan inda bewa kanit pati kay nakalo. Sengan rawan na taura ruwa. Sandan doon menda dingi ta kanikuwa, pati kay makaw na bewa kanitiko pati kay burabura, ena sengan rawan tingudi ko na kaukawa, o kaya yala takatiko nakalo, mesule beira tamata ralon di na beikoya. Kaya makasasangan niyo, rawat na kaukawa, sa sini bangat tayo, iyo ko matagsayaw na kalaw, na yoti-yoti ni ngaw na gona, yoti-yoti ni kadi pang domo iliw. Nung day tutungo sa lesu mga kines, yung kanakanta sa huli daw tingmay, baka detekan, dani meron na tal-tala. E na sinra rin na bangat tayo, kanda kina na kalaw. Nanuma, 300, tolungan raw versus uncountable. Sa iniwili raw, kan rewili-wili ko to Midianites over the mountain. Siya nga nuwili rawa. But they were defeated and then nga read the sum. John, 1 John 4, 5 and 6. It says, itunggo kan baka Britania, o ira era sa tamata baka burabura, ara sa vos takakin na kabo ka burabura, asa baka rongo dira, ko ira na kay burabura. O ikenda, sa nita kan ito sa ako katiw kinakento na tsuga na matang ni kuwa, and sa tamata ni kalaw, sa baka rongo di kenda ko kuwa sa kilana kalaw, sa sengan ni baka rongo di kenda ko kuwa sa sengan ni tamata ni kalaw, and kango and sa kilakina, na yalo sa andina,
kena yalo sanda ube bagdalai. Kenda na tamata ni kalun. Darba rongoda tiko na beka. Ibina kata na kalau ena non dambula. Da talera rokina. Merau ni na rawata kina na kauko tu sabi talo ti umay kina na mo ni madhango. Right now the test of Gideon is being applied to the church. Nangaw na sarangango ang sala ko duru matiu kina na test wata era la ko duru man matay walu na ikichoni. Me madalaki na o ira na bakay tabi na yot-yotin kasi baka domo ilem sa wara ki kenda ti ko may liw. Ena siya nga nirawan inda na lako baka may Italia mindalaki bakay tabi na ena Italia baka boke makanda sa raw. Ito sa lako duru matiu ngo na may baka tumuli ko ra lako duru man matay walu na ikichoni. Remember, the Exodus will begin to take place. Sarang teka mo, merasibira ki mertasisitan yani, o ira makadama. Kaya rasa ni kawai tigo kinabay kaya, pinakati tigo bay kenta na kalaw. Tomo ni mula mendang mula tigo kina, nabay bakararama, sabi bakararama tagi tigo kina na kalaw. Ninda senga ni awan din na menda toso, wata kena itos toso, pinakati na kalaw menda toso kina, we will be shaken out. Saya to sartungan ng ano ni kuwa, mingay leki buanga na tolunan raw. That's symbolic. Tulan ra sa na vida nga na kumkumlelay. O ira na ngay bakaw tiyan ay tabi. Kaya sa lay ko na kalaw kina non na luto. Yung takadibikin na kumkum at itiungan matakan ni kuha. Wakay siya na no ha. Sa rauta na luto bangon ng niya. Sinanon, singabakan niya. O katitiw ko na kenda. Pero bukin ng nileo. Yung ang may lesumay na luto sa watu na nungungon eh. So ang galing sumay na luto. O sa kila tumay na luto, anong gusto ko na high school? O biya ko na bekem ni, doon taman ni bebuto ni lebo, taraya, wandi ba? Mewa, continue, mewa sa tiungan na luto, mewa right through when I was in my teens and in my youth. Sa mbera, sa sinimbera, sa kami, tabeso, sa sinula ko na, bebo nung abiyalaw, kinabikay, kaya sa sen. May konta kina na itutuk. Kasing rawaya. Bato sa komito ina lima na tamata na chinarto no ano patagir to no. Can't do much. Pero kaya kinangon nila kaya do na ngauna. Winaka. Di ba kaya tayo kinanakalungon sa rangango. Sige do na ibisitiko. The Straight Testament is beginning to be heard throughout the SDA church. Ate ka mo may rongo dito may pagmalo na may song-songolo tuyo nga na straight testimony na kinabuno tagtigo mga nunun na mo sa Nicolo. And the cowards, na result ngo, the cowards and careless are being forced to show their hands. Nangano sa buno tagtigo na mga nunun na mo sa Nicolo, kanto to sa may vital no tigo na namuha ni matawang go. Sa nambasi ka ngaki na, they will show themselves up. Ayaw siyang nitiko na loman ni matay walungo. This message will not be sounded by those outside of the church, but by those inside. And siya nga ni kasi bagi may tumo, or may tumo, may kambura galang manilutungo, wakati ko malilaya na noa. Lo mga nilutungo. Let's read what Ezekiel has to say. Ezekiel 9:4. English version is there on the board. I'll read the Fijian version. Asa kawa ko choba bi kon English. Kalau kadibirto na English, ndolong mayo kem do no raise na kor to sala ko mayo ono na English. And do virto no na rangiti ko merto sala ko merto do raise na kor sala ko may do virto no na rangiti ko merto ko to men no to yarang ni rabu-rabu. And do virto no na yarang ti ko men rabu-rabu, do na tabay way ni bola-bola. Tabay way ni bola-bola. Ngo nakasangay tuko na bi ko ya, naklo sangay rong na paso ngo bi ko na English ya. And the Lord said unto him, ko iti ko bi ko ya na tabay way ni bola-bola, go through Jerusalem in the midst of the city, through the midst of the Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Asakawa ko choba mo lakamulian en aloma ni koro en aloma ni Jerusalem kamulana ibakatakila-kila en andrenda na tamata era sa wutungu kang gongolo en nabukuni kaba sisila kada nga sa katiko en aloma ni koro. Uirengo ko kadibakatiko na itukutuk. Kadibakatiko na lenga ko itiko Jerusalem.
na lenga tiko na lomani song lo tu Jerusalem symbolize ta kana lo tu nikalo. Na bola tambu tiko no Papiloni o Jerusalem o Sayoni o Vitali. Ichpita o irakego o irango na sanango na symbolize ta bura Sayoni Jerusalem symbolize ta kana lo tu nikalo o irang tamata nikalo. Ari don kasaya. Hai? La komulia na lomani koro. Wakta kila takir temate ratangi ka putungu ka gongolo weni buguri ka wakasisila e ado tiko ena lomanikor. Ena sengani rani wakta kila takir kona kalau lewakani kebaka o raida tiko sora ka wakasisila ni lenga tiko ena lomanilo to ngai ngaluta ka tiko sinro. These members will be numbered with the saints. Ko eratu merakadi baka wakadi takatiko na itukutuku. We kind of taken a lomanikor. Coming on the Judges, continue with our chapter. Wase bitu kena tin kaono asa wase ko koe tolu nan rauna tamata me tolu na mata ivalu. Satu ngabe ko tolu nan rauna tamata. Sangai wase tolu koe. Kasuleve rayando ananda bui. Kena vembilo salala kena dina me tuelo manimbilo. Reda manda non raya rangi. Sara lewe leila itu manda. Kena non raya rangi. Dava kana tikin tu sawili ko tia. Tolong rata mata. Tolong mata ivalu. Sa sulevei rayando ananda bui. Kena vembilo salala. Kena dina. Tolong ana non raya rangi. Something must be wrong with Gideon. Me festa kira na mata ivalu. Sa lewe leila itu manda na ken rewili. Lingga ko tungo na non raya rangi. This is the scenario of victory for God's people, though will be little in number. The victorious 300 will not win by virtue of numbers or equipment. They were armed with only two things, a lamp in a pitcher and a trumpet. The lamp with its oil is the Holy Spirit in the later rain. And it will fall upon only the fully obedient sealed ones. The trumpet is the bold sounding of the warning against Laodicea's worldliness and compromise. Uirango na tamata na bang takir na klu. Uiran tamata kila na way ko na way ya karta kana yalo tambu. Ena betengu dinu tamur na yoti ningaw nango. Kena dabui ko rayan duti ko baka karta kana kena kadibagiti ko na itutuk. O koya nga tundo me kadibagati ko na itutuk na yoti ningaw nango. Koya na tamata. Baka yang tay ko na kalu. Na ibalu sa tuyo na matanda ko. Sa matatati ko na nungo bakante o takayas siya. Nata. Isaiah, lim sa kawal tikinin dua. Kana kacubang ko na kenarorong. Cry aloud. Mukadi bang domo lebu. Kako ni baka dengu. Tambalakan ng domo mo. May bakanan dabuhi ka. Bakta klavir na nung tamata. Nor talayin din re. Iya kinamatanggali Jacob na non re bala da. Yan naka. Engan re pati kubay kanda nakalo. Ya. Enda narawata nga. Kaya baka sabak ko te. Tubay kanda. Nakauko kung dabi tala no. Tigumay kina na mo ni mada banggon. Tarbukan ng onelewa. Sakin ng unong gominda na kinakin. Today is the last day of the year. Right? Dapat na naman tubutuban na lumani ang bagsa tuyo na matandang ko. Sino nakita sinsano tawale mambudin na lumam misano mo nakinak. Baka nga taki ko na clue. Ena lumani ang baki ruanong dolo rosang bulka ba ko sa tunggo ang matanda. From 32,000 to 300. Di ba kata ka percentage? That is only 0.9%, not even 1%. Kung 300 there of 32,000. 0.9%. And yes, it will only be a very small portion. Tarongan na matakan ni kuha. Will you be one of them? We cannot go. Will we be one of them? Will our church be receptive to the call to renounce the apostasy which has been allowed to develop in the church? The concern is ngo. Na lenga ito na concern ito ngo. She was not willing to receive the message
which was described as the beginning of the latter rain in 1888. And a righteousness by faith message. The church was not willing. God's people were not willing to receive it then. The message of righteousness by faith, as I had said. Therefore, that is, neither the law nor the Sabbath could transform a soul. It is the indwelling Christ and the only power that will cause men to obey the commandments and keep the Sabbath. You know, it is not always easy to pull back up to a high standard. Lessons of our past teach us that the downward cascade will continue. Na kaya have to na lesson ni Ron in the Wuli that man kana manangangau na baka me aluto sa butiko na ibakatangin ngin na ngau sa siya ni reding go makina na itugutuk kaya baka dapat may nangau na righteousness by faith message na ron sa ni ngoma sa tega bu meluto na ibakatangin ngin ni loto. Ya. Tugu baka rita tikon sa ko tigo na ilako and the way of the tiko and wait bangauna. I'll read from the Great Controversy, page 606. In every generation, God has sent His servants to rebuke sin, both in the world and in the church. But the people desire smooth things spoken to them. O sinikila na non the recept na non the vingo manay tuku o kenda na tiko na vida na non the session na mo ni mother ngo. Vaga na non the vingo manay tuku. Maleta na vingo na kede vakam say pala tiko mani ka. His servants are rebuked both in the church, but the people desire smooth things spoken to them, and the pure and vanished truth is not acceptable. Yan na ba kasaya tiko mai vingo na sa oti. Will this be true to us here in this camp? For us who are here in this camp? Tomana, many reformers in entering upon their work determined to exercise great prudence in attacking the sins of the church and the nation. They hoped by example of a pure Christian life to lead the people back to the doctrines of the Bible. But the Spirit of God came upon them as it came upon Elijah, moving him to rebuke the sins of a wicked king and apostate people. They could not refrain from preaching the plain utterances of the Bible doctrines, which they had been reluctant to present. Tomana. They were impelled to zealously declare the truth and the danger that threatened souls. The words which the Lord gave them, they uttered fearlessly of consequences, and the people were compelled to hear the warning. Kum tumatango kwara vetambang au na kaya sa pagdama na tubak ni tostos ni bulan ni pura sa bulan ni lotu eratiko nga oire vida na non tamata bang takiritiko na klumer baka tundon taktiko na ilako karabakan deo takatiko na itugutugu ko vida kata na kalo me rongoda na tamata. Rongoda mo binaksara. The laborers will be qualified rather by the action of His Spirit than by the training of literary institutions. Na be lumuti, irtamata na bang takir na kalaw na yoto tiningaw nango. O irtamata era lumuti na yalotambo. Men of faith and prayer will be constrained to go forth with holy zeal, declaring the words which God gives them. And so now, nando makalebo tu na tukutugan dan duita katunga merada kapat siguro na italtala sena. If tatu na tukutungo, the laborers will be qualified rather by the action of His Spirit than by the training of literary institutions. And
E buke kan da basinga di baka nunu ngaber na taltala. Sebeira era kama buku beka. E bang ta kikenda na tamata na bang ta kana klone yoto tiningan ngo. O ir na tamata era lumuti e baka lumuti era tu na kau ni kau ko na kau wa ni el tambo. Ko ngo na ka endo don men da bak sangratiko. Bako sibi and yoto tiningauna and satiko kinango. The work will then be finished quickly because the taltal we are already less in number. Kaya kanda kayo baka nino yung avair na so? No. Kaya kanda, bakit the work will then be finished quickly. And how can we receive this divine power? Santa, vital no takaw titikumay. And another vision and shouting go. Doon taro. Will we be in that special little group? The group who will accept the Laodicean message of repentance and reformation. Will we be in that little group? Many rejected the message in 1888. Are we more humble and receptive now to such a call for repentance? Saan tu pakaraw? Men the people tu nita kana non dai lako nilo maniambag sao tingon the base sao basik kena dona wakana nanwo kena lako wo na lo maniambag satu na matanda. Do we recognize the breakdown of standards? Do we grieve over the worldly drift of the church? Dari dari sa durumati ko may nalotu. Wada be musiti kanda na kanda sa saramati ko sa ayatiko. What about our own hearts? Does it welcome the call to a deeper cleansing and concentration of life? And the ngandreba and the tangidati ko nambula sama-sama bang tambui ko ang ngandreba kan nama ketiko na kalawin na non tambula. Testimonies Volume 1, page 187, kana katibango. If the professed people of God find their hearts opposed to this trade work, it should convince them that they have a work to do to overcome if they would not be spewed out. Yan doon ay bakasalang bimbi. Kaya baka, and siya nga nidingoma tiko na itugutugo ko na straight work. Na itugutugo ko and doon naman na dingoma. Na itugutugo ko bakandel takitigo weekenda. Sa bakandel takitigo na itugutugo, it should convince us that we have a work to do to overcome if we would not be spewed. Kaya bakanda na siya nga ni dingoma, kaya bakanda na siya nga ni tubang araw, kaya bakanda na siya nga ni bakila, na kandun doon naman na nakaba, dami na nakaba, weekend na kalo. E na luar raki kenda, na matakalele weekend mo niya dalata. E nakaba na close, at kuno vernon tamata, do ka kuno kaya kawat takira, do sa laibira tungayani. Ni say koya nakasa ka weekend na kalo. Ibig nakada kamera nakaba bira kenda na kanda. Kaya ka sarman nga ka weekend, o tama ta kay na, makakuha nga ni nakaba weekend na kalo, na baka nananunggo. Malit ni sa tango tu weekend tani may bona kalo sa sengan indua tala na non dai nunu yang kay tiko. Kani toma. Those who come up to every point and stand every test and overcome, be the price what it may, have heeded the counsel of the true witness, and they will receive the later rain. Rabang awla ko rumah. Non dai lako lang guys, sengan nila ko rawa. Wakang bimbi ke bakao viala ko bata kay chisu, ke bakao viala ko bata kay na kalo. E na senga ni lako raw, dorwo ke na ngoneleo, weekend na gas. Retungo na durilo tira sakila na renre ni lako en daw eran daw lako na tamata ni kalo bengaw na saut yan. Iya nakakotungor endondon membulay kenda kaungeti kenda. Those who come up every point and stand every test and overcome, be the price what it may, have heeded the counsel of the true witness, and they will receive the later rain. Gona non day nui. Non day nui dundu ang non tungu na kauku ang kokosal tak tubi kanda na kalo. Meraw ni na rawat kina kalau duru man bengaw na satu na matanda. Ko yan sabi talo tu makina na bida non the session Saudi. Brown Leaf Series 1898 kana rorongo. The church is in the Laodicean state. Sebolengo in 1898. Nangauna ya sa kakin na banda,
ni na lotu. Na isok lotu ko. Sa tiu sartunga na itu ba ke katuki na Leticia. The presence of God is not in her midst. What a terrible thing it is to exclude Christ from his own temple. What a loss to the church. Our Redeemer sends his messengers to bear the testimony to his people. But many refuse to receive him because they fear that he will be an expensive guest. They fear that he will require something from them. Ila sonangau na ndondo ni mende sacrifice taka sonaka enda talitaka. Sonaka enda takabati ko mende sacrifice taka. Mera ningai tau doki na nondala ko bata kay Chisu. Nondala ko bata kay na klo. Ngona ka ebu ko katu bango na raramanial profsai. Nabu na so erasenga ni rawata kina mera la ko bata kay na ilago lakungo. Matanda ba? They fear that he will require something from them. And so Jesus of Nazareth passes by. He longs to bestow on them his richest blessings and gifts of grace, but they refuse to accept them. Nano nalolo manakalo, biar makalong ito takir, biar sulit biar nakau kena biar kata dok, aragai refuse to kar, siang ani biar kata, mera vingo mana biar kaya bakarutaka nakalo biara. Testimonies volume 5 kana kapango. Dan pepadius sa kabul kapata, the sins of ancient Israel was in disregarding the expressed will of God and following their own way according to the leadings of the unsanctified hearts. Sa singa ni rabia pangarong na belit kini kalau, kita mengasar pangarong. Sa pangarong kini, sa pangarong kini beka eunggetan aluman, rabika rangan reba, rabika rangan roba, rabika rabina kata, gona kasa andretira mera muria. Modern Israel are fast following in their footsteps. And the displeasure of the Lord is as surely resting upon them. Roma, en kenawase tinikandua, en tikine tinikabitu ken tikine tinikawalu. Sa kotongor ken baka Britania awili ken baka viti. Ia ke maka sa musuki lai be so na tambana. Ia koi ko na tambani olive ni be kau. Ngo e be talanoti ko ngo. Ia ke maka sa musuki lai be so na tambana. Ia koi ko ngo kenda kai mata ni tutani. Enda katiti ko maka tambani olive ni be kau. Sa mai sema bata ke ira mombula bata ke ira na buni olive sauro. O kenda enda katiti ko menda tambani olive ni be kau. Na tambani olive ndina o ira na Israeli. Para nona tamata na kalau, ding takir na kalau. Saratang tubitani, sakau may awi ko na tamba ni olive ni beka o sakau may badawa. Right, grafted, membula bata kay ira na buni olive sauro. Mokakuan ni baka lebu iko. Dake may ira na tambanan dina. Ia makemka ko sa baka lebu iko sa asengan imbula na buna e na bukumu. O iko nga ko sa ambula ena puna. O kenda kau mementa mai siya, masabu ko na nga, nasanda biya baka lebu-lebu ikenda. Boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Sakit teman so meretikina etin kadi urus sangabul kay rus sangabul kandua. Sabi siya tak, sa chungo na kapapirta ini, sal ko magor kapapit. Nangay kaya, sa musukilay binabitang banandi na may usya makina. Hindi na sa musukilay ko rin nirisasya nga di makambauta, iya koy ko sa tunday nga, hindi ko sa makambauta. Kakuha niya lulemu, morer nga. Rangot na natikin na rin sa bulkan dua. Kaya makasasya nga ni bosota na bitang banandi na nakalaw, hindi kayo makadaba. Kuda? Dengay, senga, talinga, ni bosotiko. Sarawa buwan na kalaw, metang utubiratan na tampanan din, na uir na chiu. Sambil tiratan, sa kauti ko may kaya matentutan, mo may siya makinabuni olive sa ureaw koya. Ya kaya makaw na siya, kaya makaw na biyabele, buto ko na bango, kaya makaw sa busot, sa singin ni busot na bitambanan din na kalaw, din kaya siya talaga ni busotiko. O iko, kahit ko manatikin na dake, o sa may siya makinabuni tamban ni olive sa uro, mo kakuha ni baka lebu-lebu iko dake, weir na tambanan din na,
Kaya makakosa makalibulibuy ko kosa kay sengan bula enabuna enabukumu. Enambula nga enabukunibuna. Kakuni makalibulibuy ko. Yalo malumalumu. Talay raraw, nakabra me kay binakati me kadina kalo, met kay makana senga. Kaya makasa raraw mo, metang usubirtani, metang tubirtani, na tamanioli vendina, nakaindendre makatabi ko, metang tubi, iko matakayaw, kaya kay matin tutani. Tambanioli venveka, ndor kawal nga may ndor may sema kinibunioli besawa. Yan na kay bimbi. Diba kami binaka? Ni sabi inding ta kinakalo, sabi makararamat ta kinakalo. Meraw ni may lewena na nalo, menda may tikini kumukumu tolunan raw. Manangano na kityo ni. Kumkumlela yo ko ay kadima na kalaw kan nita na kalaw. Me pakandew ta kabaraw ta kana buro-buro ngo kinano na le sumay. Da kalaw nga to ya. Non ta kana kalaw nga to ya. Ni rawan ni may lewen ti ko ni kumkum ngo. We have been warned of the terrible danger of following the course pursued by the Jewish nation. Kung nakatuosap ako madalta ko diyan. That path ended up in their being rejected as God's people. Jadi kena membal ni resan sin rata ng bulo na chiu siya nga. Sa ralak talaga may patikikenda. Kau koya nga sa bakang bauta sa koya. Sa bisa singin kay tuwa liu, pagkatakay liu. Kornidan kena wasitini enatikina tingkadua. Iya nakakita nga ongo, saya bibira may pagtakar-kara, asa mulay, menda pakabuliti kina weekend, saya weekend na ipakatao tiyot, tinibingaw na. Now, all these things happen unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Vikake de avtu may liya, anda kalungata. Oira iliw, era sing suchar ni kalungata, may pakatay kenda. Baleto ira, sing nindo na example, ni kaya sa otitu may meraraw ni report ko ni kina non rela ko. Kaya nga sa satu na example, we can learn by example. Na lengar sa tawor na tempat-tempat saud yani, endaraw ni buli may kina, boleh tuku-tuku na boleh tam. Santo do ni me, siang nindo na non day ulumali. Ira siang. May makanatikin sa huli ko, they are there for our admonition upon whom the end of the world are come. God pleaded with them often to separate from the nations around them. He pleaded with them to reject any compromise with Baal worship. But they did not heed the plea. My people, Jeremiah chapter 50, verse 6, my people have been lost sheep. Their shepherds have caused them to go astray. They have turned them away on the mountains. They have gone from mountain to hill. They have forgotten their resting place. Itu rabu nuai warakir non rabu nuai ni baka ding. Saya kuana non rakalo. Ngule da baka dua. Ngule baka, era vis lakoma na bendelan tale so kana bebuno tale so. Merbak sangaraki na baka ding. God was grieving over his poor people who find no place to rest. They are led away by their own pastors into strange paths, but their God is a loving God. He called upon through the same prophet Jeremiah. Kadibir le sumay. Ronga na kay kan Jeremiah wasi ono na tikinitin kono. Kotungori na kena baka biti sa wala to kongori na kena baka Britania. Sakay bakang kukuchoban do tumanda na sala kapakaray katarongan na ilang wala kong makawa sesay vey na sala binaka iyan do lakong akina do nanggay kuni akina na baka dengon niya lo mundo saralako tiyo na sala dala sa kadibir na kalutukan na mecer may maksalta kira mera may tutal man bakang do raray delis talaman non rila lako roga na kanay sa ragay kaya arsa kaya kay mami na senga ni lako kina but they said last sentence but they said we will not walk therein. Kema minasengan di pia muria nang sala. Toto katale kema mi ala ko tiu maikin. Nang sala kapakaraw ta kabir na kalau. Until God's Israel today, Kenda, returns to the truth of old. Until the Israel of today restores the path, the good way, they will never find the resting place of the soul. We can that. Same thing. Kaya makanda na senga ni lesu, and ilako-lako, makawa,
dar rei da lesu na bika na ngau sala and ba dikevan da wilika da vulida na bika ngau sala makara la ko makina na la ko ni tos ngo ke bakanda na senga ni sauma ke menda lesu talikina bika ya do beira en ya do telanga bikeda waktu kelana kena wasi rua tigine lima mona numa ngana kako salu tu tani makina ia mo bebu tu ni kata kawan da kata umanda ia ke makasa sengai kau na lako baka sauri mai be ko kau tatani na nomu tutu ni dina mai na kena tikina ke baka kosa senga ni bebu tu ni ronga na matania tu bosa mona numa ngana kako salu tu tani makina na stende da tukina na bula iliut ke tukuna bango na tuku mona numa ngana ke sok lo tu efso mona numa ngana kako salu tu tani makina lebe ka so saya libeko e ana bune bakrotir kena cermaya tu ana sala bakrai reda lesu tale mandana ilako lako makawa. Great controversy to mana. Wanti takani tutu ya kabango notwithstanding the widespread declension of the faith and piety, there are true followers of Christ in this churches. Therefore, the final visitation of God's judgment upon the earth, there will be among the people of the Lord such a revival of primitive godliness as has not been witnessed since apostolic time. Nangaw na primitive godliness. Ruangan nangaw na apiakin na primitive godliness go. Nangarabi kalau taumanta na kena there na bingaw na saud. Ruangan nangaw na embasi kin. Dua nangaw na ni great disappointment nanon na saba kapakaraw tiko nimbera na great disappointment. Nangaw na saba kapakaraw tiko ni sa rananumati ko ni saba kapakaraw lesubay na turanga. Nangaw na lesu tale na ipaktangan na ni ngarabi kalau kin ni tamata kina ipaktangan na ngende there. Ngaw na ya, kaya ni karuaya, ni kiliw. Nangaw na sa bimbi wot kina, o chisu, sa lestake, na lako lomalay. Ruangan nangaw nango, elawre kina, nang garabi kalo na kaya na dedere. Kaya tunit ko ba itutungo, before the final visitation of God's judgment, upon the earth, there will be among the people of the Lord such a revival of primitive godliness. Na matanggarik garabi kalo ba ko ya, enam basi katali. Na yoti ningaw nango nimbera na non lisumay na non de bakabula. Na samaringan ni non de tutu ni kuwa pakalek sara. Can we say that the doctrinal confusion in our church is largely the result of worldly compromise? And can we say that the compromise was generated by a ladies and lukewarmness? Can we say that this occurred because of the neglect of personal relationship with Christ? They will be the true ones. Every link in the chain of apostasy leads right back to the great basic problem. The problem is not taking time to pray, to study, and give Jesus first place in our life. The true remedy for ladies is to announce to be gold, white raiment, and eye salve. These are the elements of true personal religion. Faith, the Holy Spirit, and the righteousness of Christ will generate such individual revival. And it will make a clean sweep of ladies, purging and purifying from top to bottom. Then God will have a people who will fully reflect the image of Christ. This message will close with a glorious note of triumph. Out of the crucible and lowliness, betrayal and persecution, God will bring forth the residue of the faithful ones who will vindicate His character before the universe. The ones who gathered strength from the defections of the others. They will be faithful. They will be a faithful group who look to Christ rather than man. The ones who would not alter their convictions to please the crowd. The loyalists
Loyalists who did not leave the ship because it shook and trembled. They will be the true ones. True as a needle to the pole. The ones whom their consciences would not bow to the blowing winds of compromise or smooth doctrines. Do you see yourself with the faith standing with a shining company upon the sea of glass? God grant that we shall be part of this precious remnant. Me buki kenda tiko na kalau na buki tuk kenda samai vada var tiko kina nananda tiko vaka kemba ena muoni mada wango. Berangani na vengu bakando due taro due o sentor vaka sama bernin tu nananda masu. Pero mo kung nele due taro kando taro. Siya ni taro ngamin ni kuan do na taro na noa siya na singa ta venia mata ini nanda tuku. Do na kasi ni matata. On the what? What's your point on the reverence of the Sabbath? Reverence of the Sabbath. Yes. Oh. That's a long question. We have a long answer, very long answer. Nanunggu answer ngo. Sorry. Reda ngane bola tambu. Lesu, there is a chapter in Writings of Mrs. White. Ko e wa madalatang sartunga the proper Sabbath observance. Kaya maka sember ni wili ka tarbo kina ngonelewa endondonu tobole mo wili ka. Balit kaya maka na senga ona baka murianga na iwala ni maroi singa tambu ena bono tigo kina. Kaya maka Santa Mai tungo Australia and the sana murianga na iwala ni maroi singa tambu baka Australia. Nandun din ba kami kay Tumay Northern Territory pat kay Camden Brisbane. Ang sana sa mga ini bang doon. E nakana rorong short answer nga. Can you remember the chapter in which book? Yeah. Iyo, ni bola tambu, tio kina ni bola ni Isaiah na kena waseo na sanga bulu. Kina tira lim sanga bulu kawal o chapter 58. Chapter 58, sorry. Chapter 58. Tio kina ka tio talanga kina ndo na tuku ni Mrs. White ena nona bola. Numa ba kami nakatio. Let's read that verse. Say na 58 chapter 58. Oklen ni sabe mo detiko. Ini ro kada madan tigina ko. Bernyo ni mo. Tangan chapter 58 verse probably the last verse. Yeah. Mursar. Well. Yeah. 58, eh? All right. If thou turn away thy foot from the Sabbath, not doing thy pleasure on mine holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord honorable, and shalt honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words, then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to rise from the high place of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken. Nak. Bikem ni tiyo naman ni voltam ni sawili kaya? Ben, vin voltam. Binak. Kana ka bangon tingin tin katol. Kaya makako sa uli ka na kanabakan dewa kabiti. Kaya makako sa taro whenever mu ena singatambu mo kako ni taka na kako sa vina katanga ena nong singatambu. Dapat kanin balimbalya. It's his Sabbath. Naka point number 1. Dapat tali. Nada mo kako ni taka makin. Ha? Pleasure? Iya. Donu?
Nakakos na in the vision translation turban ko nakakos sa binakatanga. Dapat kan ba kanda pertanya? Yeah, what you just want to do. Right? Leisure. Right, leisure. Sorry, I didn't hear you properly. Kamu kasi taro ba na ba mo? Ena singatambu mo kako ni na kamu kinakako sa binakatanga. Ena nong singatambu. Kasaba ko to kan nong singatambu me kai rekita kin singatambu sa nature ba. Na singasando kai. Kaya kai nature ba na singatambu de lewa na singatambu. Doon may lewati ngocho na kanta ta kaba ni singatambu. Patani nona. Kasi ngon sanda singatambu sanda kota lang okay. Diba daw? Sa sulebi kendo ko ebida. Ono na singa. Nona ngayon dua. Yo kenda and sibi bang tangan na singa. Any comments from anyone? Tali? Well, We're talking about primitive godliness. Yeah, right. Can you elaborate? Primitive godliness. Na ngaw na rasana na magitiukin na wala ka man na 1844 sa Raider rawa na tignisinga men na 22nd October ko katuo na no taltalawami. Na singa na sumiki ng unturang o chisu. Before that date, na ipakatangin din non rambula na tamata era nana magitiyo kina lesumani chisu on 22nd of October 1844 tu sarangan kena pakatangin din dak. Era sa bolita kana non rafams o na famas na beka kan sarana tuwera sara bolita klaivi sara solia laivi sa sarangan do sara garabi kalonga sara concentrate saranga ena non rada nga na study. Buli vol tambu lotur sawa. Ya lonti na sarangan na non rabing garabi pateke na kalo. Kuangko na standard ni na patangin dengan dia ruangan nga no me kana katiko. Na ngauna ni non ra na ngauna kena ngauna nortongo na apostol otimai na ngauna ni lakova na ngaun salis da kino chisula malang anon rangauna ya na ngauna patambut nortong bulan ti sepel na kaya yado verto na Daka manner to the cover bulan na tabi matikin na kalile verto baka darna kalau betul lah mata na level ni nortong garabi kalau itu sarangan kene pakatangin dengan dedak kuanggo kakatu kina Mrs. White na yotyo tiningaw nango and na lesu tala kina primitive godliness kung nambula pakatambui nambula sabsaba kaya ambasi ka enandela ningaw na erua kaya usa kaya utitiwaya amata fiya matata tatalsok sunggulut and na lesu tala ina ipatangin ningaw na ya nangaw na ni nanrana na magtuki na lismenturang na 1844 sa sarangan doon nakatuwira sa kawal sarangan sa bobira nakanga merambula tiku kina na besinga may adab na 22nd December October sorry kanga sarangan merambula tiku kina na besinga kakede sarabul taklay na be karatu na fam sa datu nga na fam uwir na famas kaya na primitive godliness kaya enda na listel kina na ilako-lako enda lako tiku kina ko Detal vitar. can we be singing up there praising God while we are listening to worldly music? Oh. Senra. En senra ni ang karawe ruan na kalutar bukin ng onelea. Wawili ka nando na tutuwi ke. Senga ni rawan yung nguti buro-buriti ko mabinakati buro-buriti ko. Ungay o wakanuniti ko mulaking pula mata kay ira na lo sama-sama en maten tu ni kalau. Maleta ke makandala lagi lo malangi. Kanda tali takatiko ona lagani lo malangi you'll be a foreigner there. Ona sini mata we ko nan reki lo malangi. Ni sinra na nati ambulakin. Batna. Baleta na kanito ni mula indui. Ya molaki mata we kana to ni mula me baka to takian ni buru-burungo. And then senga ni rawa. But they are on two opposite sides. Ebi baka sama bibiya, siapa? Senraw ni lomani buru-buru na kanay pakatangin na kanay sulu-sulu na kanay kakita nga senraw. Mungay na makatiko, mo nalaki bula na matentu ni kaluhusiana. Ato ko na feel uncomfortable dia. Patanda, patay siyang may kina na may kaundaw talita kay buru-buru. Siyang may ka.
Nesengan yo nanu mabango yo salah ko matanga ke kangai sia ngam gale leus tal meseng. San serserangan ni ranu duru ke nanu pasport kan ila ko ke anam bulo no bul tak tigo dike. Ke ko bulu tigo ke anam bula. Patang ngin bulo ko bin katana klo sangai ra sangan num pasport sangai ranu duru kina. Kina mata-mata ni kor ko paro tak tigo. Menturang Yesus Kristo ko hal takam salah ke paro tak benota. Does that answer your question? Detal? Udah mak kami rokat bebe kemudian taruh bukan orang lelaki sontar. How can I find the best partner? Oh, best partner. Lain bang abona kalau tinggi na buku. Leave it to God. Masulaka. Aku lang dito sama semua istiwa sa nangon dito sama sulaka tiko ben dito charto masulaka tiko me sule virtu na kalau. Iya. Da masulaka lain bang abona kalau merawani. Nakawan ng dingi-dingi na buku. Naka. Yes. Araw chicken tayo matang. Sai? Wanna mention anything? Hindi na ka biyak kaya? Why is the lead rain important? Okay. 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 Youth. Tamon, weekend na narubo ko nila. Sama tati ko weekend na kawan daw ulit yung embalat na utang muri. Siya nga? Okay, sa siya nga bakalakalik kay. Nasinga ni Pentiko. Jesus sa parola kung salis tali lumalang. Sa amat na kabiltay sa bulu, sa utitulong singa, sa tutak tali, sa pakarumila ko lumalang. Berin la ko lumalang yun, kung naberto ng tisipeli. Duka komenden lak do laki warakiau ti ko Jerusalem do laki wawati sen warakiau do laki wawati ko Jerusalem do laki waraka kina na kaukawa yang ono sana do rawati kina na kaukongo do nanga do tukuni au Jerusalem cutia kena Samaria do selakwa ni bese pura-pura arto sangai lak orto non ti sepeli sal lak jujur to sangai le wawati ko tamba pale dake na uli kitiko nei polotam di upper room to le dabe tiko dake to le relativo dake rato tiko nin dua nanda urus sanga bulu na mata they were Jesus followers relativo tamba pale dake rawawati ko tinina singa non ratiko sangai rongomai kai pakana rangi pakade poruru sangai teraira na kaukawa ni alta mo na singa di pentiko era songo so lebtuki na oira na ciu mai na vei matani tu so era songo patamai Jerusalem ena nonra songo bagayan bak ngo dapat nani songo ngo na feast of osota sango le dapat na feast gore do ya ngo nonra annual event do veir na nonra annual events sar lago mai sar metiko Jerusalem era ciu ngo era lago mai na vei matani tu duin na kana sa rotu sa velo ka kitur na ciu sa duitu na bonu era duitu makina era sa lago mango Jerusalem batangani rotu era sa metiko Jerusalem era sa satu nikila na posa ka Jerusalem pa na non rabosa bale ter sa le susu itu na ndo na bonu tani hai patay ket nangango so we ket na tungo Australia sa satu nikila na posa ka biti sar lago mai sar mai tu sa itu no so singil pentiko sarango sa ngai duru terakhir to kina na kauko ni yal tambo era ngai rongo oir na tu ika ora na ciu era songo tu ika sarto davuta na non radui vosa erto sabo sarto na tisepeli ena non rabosa hai sarto davuta non rabosa hai orto na kumu erto ndakilangan erto tu bulingai kerto kai kalilingar tu lagu bulingai ke iya erto sa vosa taktingo na vosa ni bimaten tu ko dala ko maikina orto norto kai vosa erto sabu na usartiunga erto sartiunga na tutu ko pangaru takana kalau verto merto tukuna sarang watan dirsa ya na sobra kini uda taumanda early rain kona kau ya sangai kau tirto na tisai peli merawa kina beirto merto buno takana tuku taumanda kona tuku wartoa na tuku wartoa tuku be cisu na kai buno tak tuku berto cisu orto sangai bakatete na tuku membale cisu ena kau ni uda taumanda na kauko ni alo tamu ko atu ne berto cisu do laki warra ki uto me Jerusalem do so ko komanda ni la ko do wawa ana uda taumanda ke bakawa murid tiko mana lesson nda buli de tingo sanga yala tak tiko na ibola ni choweli ne kana wase rua
Waseru sangai itu kina na posenia lela ni na sobra kana kalau na ya lona ena muringo. Oiran dawi bola tambu sarangai bakatauto batatiko batatakatiko na sobra kini alo tambu kina ruana season ni agricultural season maina eastern countries, eastern world. Na bonua e bola kina na bola tambu, bonua pa Palestina na bonua ya. Bonua ka bola kina na bola tambu. Sangga ira bakatauto batataka ira mai ni Palestina e rua tiu kina na season ni teitei. Dua maina Oktober November ya nangau ne tau kina na uda tau manda. Matai ni uda ndau tau e nangau ya. Na uda ya oira na ndau teitei ni rakilani sabula mai Oktober sara bakarauta kana non ranggele. Kamburaki na sore ni kaira viete wheat sa banga. Sa kamburaki sa tau me na uda Oktober November. Na uda ya merawani baka besui mati ko na dava na sore ni tei ko sa tea autia sa tumbu mai sambula ramai batani sa sui bak benak sui ngana uda ko melo malangi nama na era waktu katigo na matai niuda sangga ndau na nama kiwir tenga bakali na 3 months crop na matangali crop ngabana wheat na tapsut November, December, January, February, March, April. Saat tahu March, bulan April tahu kina naik karua ni uda. Koe ya kona uda tahu muri. Kona uda ya koe ngai baka matua taka na ite. Ngandra mana uda ngo merani. Tahu uda tali na ite ya. Mengai sil taka baka matua taka baka binaka sangai me harvest. Koe ya baka tahu bata tak itu kina na uda tahu manda koe me kandre baka kandre taka na ite. Kena uda tahu muri me baka matua taka na ite. Apa nu ya butak tu mekin nanti kita voltar baru ya. Weekenda na udah tahu manda ko ya tahu na tungau nan tisepil. Sa sobra kina na el tambo. Weekenda na udah tahu manda na nonda saronga na nandina. Bosa ni kalau sanda dabi kalawa sanda talai rawa. Au sare do hindi na singa tambo. Okay, sandu. Au sa muri tu mengo ni singa tambo. Kena me kata leson rara mani tigum bulan nonda kana. Hai? Nonda kana kabi miti ko dorbo ngonele dan numu tigo babinaka. Hai? Kena sul-sulu na dama so tinga ko ngona virara mo kon sa ulite correct sana yado mai nangau na niu ta tamuri ko ngo sana ngai bakan deitaka ni ngau na sanda raida kina nan rendre sana basi ka mai buru-buru wasa pa madal tu kina bakalele na nonta tos tu mai do na ngau nan rendre etigo ngoi matanda se ni ngau na rawa ena baka tomole kina na beka ko enda sabuli de tigo mai na ngau na de buli bola tambu mai kina ena baka tomole kina na veka sa kilati gongo. Na baka tubuli kina ni singa tambu, na baka lauta kina ni singa tambu, na veka kedengo. Hai? Ya na ngau na sangay ngandra makina na veka kau kota kini kalau me baka ngana no na veka kau kota kina utau mandi bertona nanti sepeli. Merto veka kambulai rawakina, merto tundondo kina merto bunau, na baka dortal ngakina yote yote ni ngau nango. Na ngau na ni uta tau muri merau ninda. Garama kina na itabi kada tungganga na veka ngau na rendre o koya enda nasotaba. Sabi matata ya na kene balan ni uda tau muri tu bitalo tingo mate bol ne kitioni ira mate bol ne kitioni ne buni non ranganga na yalo ni kalau So living our lives according to the word of God. If we get tempted, no, we can't do this. Making the right choices. Iya, na kambing bitiwi ka na tingudi ni uda tau muri kena uda tau mantal ngana ve kenda verton tisepel ko bemka verton tisepel. Tengu di niuta muri na rawata wala nga keba kanda mbula tiko na mbula ko e vina kata na kalu menda mbula kina. Mbula sabsaba vaktambui. Mbula vaktambui. Sabsaba vaktambui. Yan ang mbula menda mbula kina. Baka wili ka, o encourage ta kemini, hindi baka wili ka baka libo na ibola ni Mrs. White. Spirit of prophecy. Balita ya, indo ni baka takil-kil ni lutungo. Na lutungo, kati ko ni wili ka na baka takilawas tin karua. Ruti wana kene bata kila era torti na maro ti na bosi ni kilo ka torti na tu ke chisu na gele wa uli kan tu ke chisu ya na el prophecy is the spirit of prophecy se ka talindo na song sogolotu ti ko na kana profit ko la ko me bona kilo me baka salta na lutu baka ramata kana ibola tambo na yalo tambo tanga ko ti ko beira na tomate rabola na ibola tambo a ti ko ngabe Mrs. White ko bola kina na ibola me advice takina na lutu na buguni ngau ndende na lagon doon makamay. Sabi na kabong baton sana niyo haruti kanda yar matakan kuwa sa kaya kasaraw ni bombong amin doon ano masu
turang ni mami kalau ke mami baka bidi bina katal ke muni na tini au bina ngo na bu na muni loloma muni bi baka rote ke mami na muni mala ngo ke sama itu baka ke makina ke mi baka bidi bina kata na muni bi baka rotak na muni ala tabu berad ke mami bi baka kau kota tiko iwa se tiko na bu na muni bosa satu na neme baka nunu turang na muni kau ami buki mami merani basi ka biki mami dona lau lau wo na lo muni baki wo satu na mate ki mami rani banga te ke mami na muni daka usut ke mami kim tamata mal mulumu tiba ke mami na boni singa ni kuah kaken ni matakan beri kim bibi suka ke ani usut ke mami turang ke mami tamata ruka tamata ipal balada kere mami bako ko te ke mami tiko cisun ne mami soro kan mami bang bulang